because we can cover those challenges. Ndemu ya Thiba ikoretwo ari kiguni kuri muingi kaunti-ini ya Kirinyaga kuona arimi makoretwo makihuthira mai mayo kurima mucere, mboga na matunda, no riria ndemu ino yambiririe gwakwo undu uyu ni waheire arimi mwihoko wa mitangiko ya kwarahirwa ni mai gukinya muthia indi miaka 3 thutha ucio kiraniro kia mwaka uyu kurika gitigana gukinyanira. It is a project which is Akiaria hindi ya guthurima mwaka uyu, Minister wa mai Sicily Kariuki ni orotete mwene kandarathi Waki wa ndemu ino akiuga ni agondereire wira-ini na kuga thirikari ndikumuongerera ihinda. 40% kwa sasa hivi, muda uliopita ni 60%, kumaanisha ya kwamba kuna kazi kidogo hawa contractor na wafanyikazi nimewachia hapa. Wiki ijao watarudi kwangu, wataniambia vile wameketi wamepanga, lakini ya muhimu ni kwamba wajue hatutapitisha ama kuongeza muda. Kwa hivyo watajipanga na zile mikakati wataweka wenyewe ni ambao itawasaidia kufanya kazi mchana na usiku. Oho Sicily ni athanite kuongererwo kwa aruti wira niguo kuhanyukia mwaka uyu guku akiuria bodi ya ukuria wa irio na njira ya mai guthurima gatabarire ino kaingi. No ninatiga nera aria maiguko ekaria marungamiriritwe ni aria mandikite aruti wira guku na contractor maivo na county commissioner mahakikishe ati mathaa mau maurite na maurite nundu wa itumi ngurani mahakikishe ati maundu maria makwambiriria weka na uria makwambiriria kuruta wira kuma umuthi makoro makimenya matirongererwa matina nafasi ya kuongererwa na naugo uguo ni kumenya ati makainde ngari rori nyingi guku makiandika andu wengi guku makiruta wira kiroko no tuku muradio nituka urikiriria na nugauka kuthira mathaa mau mategetwe November mwaka ukite. Kuringana na uthuthuria gicunje kia 40 kia mucere kiumaga Mwea guku Sicily kihuthuria kambuni ingi cia miako cia ya kuheo wira wa kuinikiriria mwako wa miberethi ya guitiriria mucere mai. Damu ino na muradio wa Mwea ni muradio mwe wina bata muno kuri andu ekaria Kirinyaga, but also ekaria area no yonthe guku turi na muno makiria Kenya ngima, na nirauga uguo tondu mucere uria mwingi guku Kenya urimagwa guku rimagwa ni arimi a mai guku, na koguo muradio tonu gwitikira tuongerere area ria mucere urarimwa. Handu-ini ha Kameme TV retora kwa ni Waboi wa Maina. It is a project which is one of the flagship projects by His Excellency the President.